Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatli ko'ruvchilar, tug'anlar. Bulzoq Boyg'az aka. Ушул өспүрүмдү Боготтон тарттым эле. Ахмат аканын кайнысынан алдыңызбы? Ооба, Боготтон алдым. Бул 130 миң деп чыкты эле. Мына YouTube каналдан көрүп барып алдыңызбы же жөн эле барып калып алдыңызбы? Буну өзү чыкканда мен звонок кылган элем аңгачы. А телефондо баасы келишпей кече ошака өтүп алып. Кай турган экен алдым да. Мына. Ден соолугу путу колу таза экен? Зор. Бул акыркы жолу өзгөн жактан чыкты. Карагашка ат эле. Аны бердеги бакалек айгырга коюп жүргөн мурун. Түбү ошо Ахмат акадан чыккан. Ошол Карагашканын кызынын баласы экен. Атасын сурадыңызбы, атасын? Атасын сурадым, али Кочкаратадагы. Мытын абадан чыккан. Мытын абадан чыккан экен. Ушулар алып келип коюшкан экен алтынчы. Ошентип айтты. Азыр жашы канча болду деди? Кунан болду. Кунан. Жазганына кунан болду. Мына Мытын абадан Маршал чыккан туугандар. Жок, Маршалдын атасы чыккан экен. Маршал түгөл экелерден, Улаш абадан чыккан, а? Кийин ал Маршал Совет акабызга, Совет айыштама сатылган компьютеринге. Андан Өзбекстанга кеткен. Азыр Өзбекстанда сейреген. Жашы кунан. 2 жаш. Буту колу таза. Таза. Калабай. Бу миңге эмеспи, а? Жок. Үйрөтүлгөн эмес, аз о. Жош эле бирок. Тары. Нары жетелеп коюңуз. Ат ары экен, өспүрүм. Эми жаз келди, эми семирсе керек экен. Болду. Кайтара бериң. Нары жетелеңчи, нары. Артынан чаткаягын көрсөтөлү. Чатаягы жакшы экен. Бирок эми өзүнүн көрүшүнө арыгыраак экен. Анан Байгаз ака, бааны кандай коесуз? Аны жантырат. 125 миң. 125 миң. 5 миң кемитип коюпсуз да? Эми буну кичине балашып алдык да. Эмеденчи. Кичине пайдаланайлы деп. Пайда чыкса сатасыз? Пайда чыкса сатам. Бул жагы Аллада дейм, а? Так экен. Мына, телефон номерди айтып коюң. 70 менен 64 82 83. Экранда дагы чыкты. Байгаз акага чаласыңар, сүйлөшөсүңөр. 125 миң сом. Бул хан уруктар өзүнүн негизи колунда деле алганымда пайда берди уламгадыр. Бербедим, сал азыраак берди эле. Көбүрөөгүнө сатайын деп атсыз да? Майлы. Баракасы берсин, бул жагы Алладан. Ама чыккандан кийин сата албасаңыз эми зыянына сурайт ака. Жок, дагы сата алды. Сатасыз, а? Нары жетелеп коюң. Улам Кадыр ака дагы келип калды. Бериң, Көрбөйтүп берген. 5 миң берем, 5 миң. Бересиңби? 5 миңге болду. Иш табылар алып сатып. Кече көрбөйтүп берген мен. Көрбөйтүп. Кече бердиле бияк. Жолда көргөн 5 миң берген мен. Көрбөйтүп берген. Бербейсизби? Жок. Ой. Алсын ушу. Чатканда сен балама байлап берип коюң. Кетилеп, кичине үйрөтүп. Баягы Алладан да бар а. О, сураганыңызды деле кошо чыгарып коелейин, а? Чыгарып коелейин. Эмне? Жаны сурадым бирок. Сен кече мындан сал азыраак бердим да. Кече канча берген элеңиз? 3 миң бергем кече. Көрбөскө. Бер дедим. Мына эми көрдү 2 миң кошту. Бериң да. 5 миңге болбойт. Шерик кылат окшойсуз мени. Мына, содасын берсин. Кымбат эмес, жакшы. Жакшы. Эми азыр тарткандан кийин да убакыт бар, дагы сурап көрөсүз. Келишкиле. Ушундай маалымат.
Gerek var. Yok, ederiz ben aldım. Torpa paylaş gerek mi? Sen kapı olma dedim. Eğer de 10.000 paydadan aşmagan bolsa, ben qarasam, yok, 10.000 paydadan aşmagan bolsa, mesela 5.000 lavez erkekti. Maya karanlığı da ayağım Yok. Allah'tan diyeyim. Ana sen hazır Yok. şu 5 milyon misal pul bayrasan hangi sen 15 milyon yığılayın diye maaşalasın ettik. Amin 105. Yok. Anla antek eyledim. Ben sana çalmayın. 101'den bir almayın. Ne? Versem şu vereyim şu. 5 milyon. Sana boy. Ey. Berseniz he. Men tartayotganıma Bugün 5000 Bu yıl- болып kettik ha bu уже. yıl 20 yıllık begin. Hı. Çağırış gerek oldu. Ey. Deme. Haberleşken. Bu akam klassdaşlar kıynabagыл ey. Oy. Nereleksin bari? Kıskасы mына at satsa jinde болот. Тамаша. Dem ayağa peşinde ya. Aduş al. Bu yemi pazarga aparsan ham эле 100ге чыкпаса ham эле 100ге тагап сатсаң болот, тамам. Эркек. Ya азыр почти 100га сүрүп атат го ака. Yok, yemi da. Hı. Yemi sen kolda öspürüm da bu için. Көңүлдө эме кылбай каршы алгын мı? Жана саудагер айтып атат. Отпайım. Bop verim la 100 milyon. Niye ben kamçını atam bir 5 milyon veriyorum ama boptunun 5 milyon. Кәм. Ey, Eskam niye jetpeyler? Jetpeyince ayta şu koşup koyun anda. Çinkaka bak ırımın kılıpçı, ırımın kılıp özüçü. Bunu 1000 son verem lan 100 milyon Na. verirsin mi? Irımın 10 veresin de. Vermeyim on 5 Vay. sen ver benim. Şu verem 10 da ayttan size kayakta Hey. at. 10 da vermeyim. Satpaydı eken, balamады ода те. Коюң Шығарып анчалык кылбаң ey. Satpayм деп атат. Баламады ода, сатып пайдаланам дегенде билбейм. Şu at öyle. Altıda çok şu anda. Бериң амы? Ой. Hadi görsün ne. Жок ey, бүтүрүң ey. Gerçekten. Кармаң ey. Hoş boy mu olacaksın? Hoş boy ya. Ya ben Sen alıvergin. Ya. Öy. Ушул жеринен бүтүрөт окшойт. Sen al. Vermeyeyim lan. Yok, lazım lan. 6.000 verin. 6 bin. Ya koy. Menen bitti aytayım. 5 deysin de sen bilip durammış. 5 verdi otasında sen diye. Bilip oturamıyor. Yok al 5 için diye. Ekiyen beri ben. Өзү шагирти. Устаздан өтөм дейт. Meni şagirdim bular. Коюңчу ey. Ondayında pazar жөнөтсек жок эле анда. Ана. Köp oluptur. Men qara. Koşmay Yok çeşit. koş almayın bayağı. Hem жақсы нәрсеге жөнлө мындай адуш алгын. Yok bayağı koş almayın. Gelsen gel. Serezin aytta. Ey, Байгаз ака. Yok hazır yok. Айда чыктыбы бериң сатам деген жок ака. О, Sen эртең satam dedi verdim. эртең ат болгондо эми көрүп жүрөсүз да ака. Мен бергем дейсиз баласында. Менин атым деп айта бересиз да. Arkaga dile verip atmayın. Ой. Turalım. Ооба. Hadi ver şunu günde boğaz da var. Arkaga satkan эмесмин мен. О. Ака. Ама сизди көргөндө адамдар башкача ойлоп аткан эле да. В общем, күчтүү турбайсызбы сиз? Мен Şöyle базарда lan. ишкылам да. Kıyın Тура эле. sana koy. Megazı. Kıyın sana albayım ayıpma. Menen bunu. Sen hem dadil aldı, ürün görkeni. Niye olup tadil alır sağlayıp. 2-3 beri tam. 6 beri tam o. Al azırak bunu da. Niye hayır ne jetpeydi at. Jetpeyin yerini açsam. 20 yıldığına bir ay alıp vereyim be. Ey, жөн эле бериң ака. Ал күндө эле өтүп кетет ака. Yok, buçu. Men özüm bolganda beretlen de. Азыр башка бирөөгө деле сатасыз да. Ötken gelmem var de. Özkan çevgi. Yekin börem alamaz şunu. Özkan'ı bitireceğim mi? İnsan der, sen de razımın. Özkan'ı bitireceğim mi? Bitireyim. Bol Özkan'ı. Bol. Ey, Alamıyorum. жакшы болгулачы. Alamıyorum. Бериңчи ака. Özkan'ı sizi koydur alamın. Tam beri çıkalamın. Жо, өзүнөн ала бериң бу. Özüm pul diyem alamın. Al. Улам кадыр ака. Но жана линиясы бар экен да. Бүтүрүп койбойсузбу ака? Yok ya pütür koydu da yani. Çünkü sen kapalı örgün. Men de akam var erkekçe de. Senden al faydalanayım деген жерim yok Yok, men de turat çünkü men özüm bolganda erkekçe. Bunday gale beretler. Karmatıp bir yürütüp, narı jetleyip. Sen onu Söyle. Toplayıp yürütüp. Bunday bir-birinizge kapı olboyla bunday tarsız algın. Жок, капа болгон жок, сода кылып атат ey. Onu Sen vermeye koysan da kapı olboy be. Mat Yok. Hiç kapı olmaydı. Hem prosta alın tutasın. Adamdı tut. Yok, atı yok. Jara takvay sağa bundan Sen sal. tabii. Mende hem şerik var değil mi? Özün bilesin. Özkan'dan özüm tutuyorum tutan. Bol. Boptur dedim ben. Өскөн ака, бирок сизден көрүп мәрт. Алы бер досум деп койсом эмне кыласыз ey? Ben razımın erkekçe. Men ememez. Çalasызбы? Çalың ey. Şerik değil, şermen de işte bilesin. Ооба. Özkan'a yüzü koydur Allah'ım.
Erkek. Mesela gülüm ama. Erkek canım. Baga zaka ha. В общем, Terminator eken zaka. Beriңe бүтүрүңe. Akallardı aralashtirib ne olasiz? Özüңüzle жооп берип коюң да. Bulsa. Dadil oturadi. Ben ağzına göndersin hazır. Ben razımın çünkü erkekçe. Ben özüm boğunu ötüyorsun ki. Ey, Baga zaka. Muğunga par jaldırap ayıp öskön için muğun öskön jönle ne olar? Baga zaka. Мындай өзүңүзчө иш кылып бербейсиз, бака сатып үрдүм деп коесуз болду. Öskön кандай? Картайла. Ya öskön onağı geçe hali baygaz kunan algan eken go. Oşonda men hali 3-nji balam бар gali, tanıysın hali atка kızıkkan. Oşo at kılıp berip koyayım şunu. Oğlum at bana saat alışırdı. Ova. Maga 100 kichine koyup berseňer bolur. Yok paydаңарды berem, az bilir. Koydur adam. Ben razı olam erkekçe çünkü. Gel kol ver. Ey, Sen men taң калган жерим өзүнчө иш кыла албайт атам да биякта. Buga ileşkende özüň elesin sen. ben özüm algam bunu tüh. Satыңдан да. İleştir aldı bu. Şöyle iyileştir ol böyle o aktanası o sanatında. А, Ben hazır sat dörü dayı ödepçi. акчаны туугандар, Sizlere yemek alıyor böyle. акча жок болуп атыптыр да иш кылган, а? Камыраак болуп атыптыр да. Акча болгондо эме сапыр бермей экенсиз ака. Неме акчалуулардан таап берейинби? Сиз ишти кыласыз. 2 milyon. Пайда. 2 milyon sata deyindir. Ma. Sonra çıkar bro. Çıkarmaydı. Ал уктап атканда эми көбөйүп атса керек алпыл. Ben al bir de çünkü. Ortasın o ne? Бирок, Bir salda diler. бирок ака там беришкен. Ба соданын ыгынан чыкпадыңыз бирокчу. Байкап турдум. Күчтүү сода керек экен. Pazarda iş var bile. Kapalı olsun yaman da o da. Sık olur. Var. Мындай пайда көргөн күнүңүздү айтпайлы коюң. Бир мындай жакшы зыян көргөн күнүңүз болгонбу? Менде болгон да. Ben de bolgan emas. Болгон эмеспи? Ман кара. Мен өзгөндөн ат алгам, ака. Atlar da kamplegen atlar olmadı mı abi? Kaçan? Kışta. Жо, өзү. Yok da ben. Болгон эмес, а? Мен өзгөндөн бир ат алгам да. Сөзүнө ишенип эле алып койгом. Кийин YouTube каналдан дагы чыгарыштан уялып базарга алып барып туруп 60 миң көтүнө саткан да. Чын. Kışta dili hiç üsüngen ben dedim. Hoş arkasına sarıp mı? Yok hadi atlar sarı tanrı sarı var atlarda. Hoş şey arkasına gitti. Sarı attın mı? Sarı attı. 45 bin sattım. Anı. Эми, ошондо өскөн аканы күтөбүзбү же? O bakpa tapa neme gördüңөр onu oğlum nemeler kaçılarga. Açan? Yani özünüzde alıp leysi altın salayım diye çağırgan 3 atın aldı. Hatalbay nadeye kıldı diye hani arkasına bekliyor. Onlardan koydu. Anı çiz. Eme. Men algan emesin anı. Senden barsın mı şeydi? Var boğum benim sesi men algan bu. Yok senden büyüdüğün boşal aksana. Ha boptu da üyesin anne sağ büyüğün esip duruyor olursa. Kaçına büyüdün arasında? Şu. Men 3 bin ödüm. Salman 5 bin ödüm. 3 bin ödüm. Salman öyle 5 bin ödüm. 10 kaça verdin? 15 gördün? 25 geldi. Kaç 45 kaldı? 35 geldi. Nana. Büyüğün döşedim ben. Күлгөн. Ya anı çiz. Ali. Hani kança baktı, jeteledin arıyor. Bazına bak. Ya anı çiz. Kapat Prosta. ağzını verelim. Ya anı 1 ay 2 ay baktı. Yanlış. Нормально эле болуп турбу? Бирок там бербейт экен да. Ese çıplak tamam. Yok. Çünkü aynı yerde Ya az yan böyle. Sodada çiz. Böyle turda olsan oho. Tura. Ne misalı? Çıkanlar böyle yekattan ziyan görüyor. Kısıl aytan diyor. Çünkü екі çıkandan beri resmen men 200 bin жоқтан базарға шығып. Таппай калгансыз. Таппай емес, только арқаға сат. Ошентип анан кийин ушундай деңгээлге жеттиз да ака. Болот ama Yok, реально эле. Realinde Ооба. Бирок алтын ака менен өскөн акам иштейт эле. Портериң бар, кошул дедиле. Кой дедим, өзүм эле иштей берейин. Шуну эми кошулбай өзүм жаңа чыгып иштеп жүрө бергем аркага сат. Аркага саттың. Ама
Mına oşonun artынан ушундай такшы алыпсыз да, мына көзүңүз жетти. Бирок азыр мына тайды чечип койсоңуз болот эле, о өскөн экени күттүрбөйчү. Азыр бияк отурат, азыр. Senden alam da yüzüge koydur alam. Мына. Men razımın, erkekçe razım. Тән бердим ана. Maşallah. Şu üstünde kaydı minden anne şu balamadın da görüyorsun abi koy demiş beni. Кармадым дең, а? Koy demiş. Balam özmemesinden değer versin sen. Senin puluna men alıp durup öyle. Sen pulun. Biraz surak koy Misalı sen aytasın men çünkü. ösün algınga men boldu diyelim. Onu жерине түт деп звук коюшум керек болот да. Эмне сөгүнө істейм де. Жакшынакай кадырды буну. Түт деген. Сөгүнүп атат акам. Sağ ol. Алейкум ассалам. Sayfım mı hadi. Yok oldu da koyalım. Buna koşulan dedi değil. Oldu da koyalım. Hiç şart değil. Orada bizden geliyor değil. Varsın. Lan. Peki kalaş olsa. Wow. Evet tasın. Al. Yiyor. Balam al ver koyalım. Берем dedim. Бар эле ошол сөздү айтат. Азыр өскөн ака келип деле айтат аны. Dayıya rast bol. Yok. Ben çaşırap dursan o bir. Görüyorsun bu da kalsam şunu milyonla uğrasın. Oo! Жерден түшкүлө кисине Улам Кадыр акайым апарып эле миллиончик деп кличка коюп албасын а? Сизге ше. Красавчик. Красавчик башка ата. эртең эле сен дагы мунун колун албайсың. Canım faydalandı. Ya bazı bol ya. Solaşmam ben bol. Албайсың. Болду. Кыйналып калды. Negesini. Өскөндү күтөм деп атат. Багы. Бергиле. Бирок ошондо кийин колуңузду кармабай турган болуп атабы азыр? Az bol da bunu Ali orta calda emek vermedi be. Кантелеби? Коркутайлы деп атабыз, бирок вообще духу түшпөйт экен. Духом не падаю дегендерден экен акам. Men haligi ko'nglimga solgan narsadan. Видео кылбайлы. Өскөн ака келе атат. Az чечип коет азыр келип. Дәдил да өзү. Assalamu alaikum. Prema jorok sayda. Готово. Kanka siz ne Allah'ın ötüğünü oldu? Ali har kim özün canı şirin olup atganlar. İşte. Bundan qaytqanlar. Жақсыган көсүн. Көсөңгөн qayttın деген ак. Суу кайтара коёлат да. Кандай уяң жақсымы? Кантасың аны? Bol bol da. Oldu mu? Ötüklerdi iyi oldu. Мында oğlum шамал уруп коёт да матасында. Bir günde 3 mal minem deyin. Ha? Toğar geldi mi bizim kadar? Ya onu belgilem o hakem. Özü. Onu ben suradım Ali. 300 balam gördüm Ali. Arka hemen kızal. Şu jetli atlı alsın desem. Oturuşlar. Yüzüge kaç oy parası öskön baga? Mu algan da men ham qo'shmayman deb atdilar. O şu bilet. Sizdi koştu dagı, oşa çeçet. Kança satsa sataversin dep koydu. Beqal men ökön yaman. Haligi meni jarga taqib. Orun sağın koy dedim ben. Mağa satkan mesela. Ben geçe görmeyle surapaydım da. Şu görmeyeyim de öyle çaldan şöyle. Sizge oңой болушунчу берде табышмак кылбастан. Кече 2000 берген экен. Az дагы кече 3000 берген экен. Az дагы üstüne кичине кошту. 5 verdim ben. Общий 5 берди. 5 verdim ben. Ух, Haydi mandan. Ошондо канча берди ошо? 5000 payda verdim. 5000 пайда. Siz сурабаң бияктан. Жок, канча болду өзү? 95 boldu le. 5000 payda verdim ben. 100 болду. Hayır berem мына баласын атылам да. Ana. Men деле бир беледем, кош дедим. Aynen. Alan 15 verdi oğlum. Жо, мындай деди. Мындай деди. Өскөн ака келип, "Міне десем, нонун артына берсем разымын" деди да. İzin versem razım. Калыс болуш керек да. İzin versem razım dedi. Жарга тагып атасың. Yok cana takan yok mu? İşte söyledim ya. Азыр сен 15 бер дедиң бе? Жок. Mayli 10 бер дедиң. Коям көмөр. Сен 5000 сомой бул эле жакшы берип берем. Эми алиги алып саткан болсо азыр кичине пайда берсең болду.
Hemen balasını alamaz. Nereye? Bo'ldi? Biliyorsun. Bitdi? Ana nazı aytqanga ham esti pro oldu. Jürgen boldu. Özkan aka, mine g'azukalaringizda siz bunday. Sambo ya. Özü kızı oldu da. Özü kızı oldu. Biroqchi, ishingizga egilib bo'lsin ama. Zo'r savdo qiladi ekansiz. Bunday. Söylegan so'zingizda turadi ekansiz-da. Özü aldım lan Özkan kam. Bayla versen getiresiz öyle. Benim mi? Kimin alıp gidersin? Öylesi parasını. Hiç getiresiz oğlum. Mana. Jamon emas, janjor. Shuncha bir Vay, yerlik o bir gözlerine yerlik bak, kalgan bolalar. Balam ne oldu dedi. Çünkü hak oldu. Yok ya öçtük. Quchoqlab qo'ying, quchoqlab qo'ying. Apap Neden tap. şarma haligi şey. Dedim getirip koyam aytpanı. Ha. Ben aytdım öçtük. Bari. Dedim o. Mana. Nasib qilsin ay, balangizga yaxshi at bo'lsin. Yaşat bulal. Öz o'sha balangam yaman gelip ay uçraşıp. Atqa yaman qiziqat da ko'cha belda ham qanday istep. Bir at topqani endi ham jugurbe uçraşat. Ama balama degende alıver dedim. Götürüyor hocam. Tünyan var para bilet. Tabii uçak garantiye var. Para bilet atan dedim. Bu satmaysa qayra. Yok aldı. Yo hozir Satmasangizlar chiqarib qo'yayna YouTube'ga. Tartdim-da ham men. Men aytib qilib. Chiqarib qo'ying. Nerelerde yo'q Ha, bo'ldi aka. Siz bo'ldi. Şete bitti. Nasip qilsin. Balam at qilib, ikki shulda zo'r at bo'lib qoldi, xudo xohlasa. Ava. Emi ikki tarafda liniyasi bor, yaxshi narsa ekanda. O'shaning uchun olib aka. Ya azimda bir 10 minut bo'ladi, statusga qo'yib qo'ydim bile. Qancha berem, ne qilaman deb. Bardig'i so'rab turdim da, go'ngni ochilib. O o'zinglar so'radi, qancha ko'rasan deb. Ha. Endi chinniga nasib ekan nima? Ha. Gaz. Güzelliğe nemeni handı bayladım hele o. He. Anı bölüm alıp ketip alıyor. Moskvadan gelip koyun oturuş alıp ketip. Mana. Ani ham Sonra pul verdim ben. Göngül de. Sonra verdim. satmay qo'ydingiz ele biroq o'shanda. Bana gelgendiler göngül dep duruyor. Caylaysın da sen mi? Ya bo'ldi endi ish. Ish bitdi aka ham. İlyasken Cerrah'ın bana olsaydı ha? Ha? Özün İlyasken Cerrah olsaydı bana olsaydı.